Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Only in the morning. Inarubalad na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Kontra-ano? Ocho-ocho. Kontra-ano? Ocho-ocho. Kontra-ano? Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Kontra-ano? Ocho-ocho. Kontra-ano? Ocho-ocho pa. Only in the morning. Oras, walang tilay 5 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Ipaparong tila sa programan Early in the Morning. Kantabay tayo technical side si Engineer Nixon Dakal at si Jael Franz Kayabyob. Say amigo yo, your one and only in the morning. So nakaulop yo ad pangipalapag na saray manunahan niran impormasyon na balita. Aray controversial tan sensational Iran issues. Yan po yung nakabatan na pinawiran pakasulan na aral Aliwan Panderal. Pantaryaan tayo ay isabin bagyo at ibabagaran na super typhoon lamutya. So on sabin na bagyon si Inday. Maxilla di man ad Guam, Maxil di man ad Guam aya at posible unloob ad Philippine Area of Responsibility no agaw na Miyerkules. Kanya na so pantaryaan tayo. Noon nangyari, man sabay-sabay tayo mandasal yaglaya kung unong sa bidya da Pilipinas.
yan na tinawla kadayatan o kalawakan. Yano aglaya makapangiter na untalan perwisyo. At ani agtini akarikover sa may apalabas siya bagyon si Yuan. Hanggat sarayang kaplusan, watan ni. Iraramay inlulutun na pitak. Mairap ya linisan. Alaran ng tayutan, pinablimiran na dumurungal, pantaryaan tayo, mamprepara tayo ada satan, amin, nayarin na i-evacuate iran na kagawaan o dino i-tagoy iran na kagawaan at gawon tila. Mairap lang tayo. Sa amin apalabas siya tayo punyuan, kuilaloan man. Kuilaloan niya na abot tuniman so abong at tagilaman niya elevated la at nabot tuninsin siya. Amay-amay so adus siyang appliances. Atumtumbaray frigidaire, washing machine hanggat saray luluganan. Nalgop! Pag tayo ilaloan. So kailangan si rin na mantartarya tayo la isabi, posibleng isabi na satan ya bagyon si Davi o Dino Inday. So ngaranto niya. Kapigan labat may ignoranto tati gagimira at dulap lagtan at Kapitolyo underwater at kaliber-liber na Kapitolyo lapulanti at satan ya impan-uran tulang bungat at talagan danumla pinablimiran na dumuringal. Wila kumun ya atan at agtula. Ibalasubos itanya uran tapiano nanang tayo at least nanang tayo no antoy epekto na satay pamutot na saray lasos-lasos ya century trees. Ditan ada kaliber-liber na Kapitolyo. Amay logo daya si Pangasinan o nagmaliw dayat Pangasinan si. Kumusta la kasi iray kabyangan na saray Department of Environment and Natural Resources. Yung mga destroyer ng natural resources. Kasi karay angitor na sa permiso, pamutot na sarata nakakiwan tan janid labi. Labi da pupututan iraratan. Wala tay iya amot da. Pero si babagara kasi agdagabay la kuno na isturbo iray manong opisina man tatrabaho. Kanyan jalad labi. So pamutot at sararatan tapi nagdanan ng natanggapi mang protesta. Happy birthday kay Jeden Garcia. Good morning at kinan amigo Jose Bentinilla si Jojo. Hey, naanay walay pantungtungan ta. Anong Ben Hobillanos, Bads Vidal, Master Sarlo, Maestro Lito, and si Kuya Stephen Ibaristo. Ma'am Dena Pereira, Rene Perez Quaresma, si Ate Chadi Tanad Palapad, Sampabian, Jojo Bauson. Okay,
Ay kulay masakbay alugay tapiano kila na tabunan. At agkula na basa na aniratan. Strict implementation nyala sa ibabaga na Public Order and Safety Office strictly implement irarayay traffic rules and regulation. Ikwandaya ipatunton na city government kontra sarayay irresponsable na driver karsada. Inanunsyo na city government jada pangidaulo na Public Order and Safety Office tan Philippine National Police sumalot ya implementasyon na Ordinance number 2381-2026 ya ordinansa at epektibutan kasumpalan na 15 agaw ya atan at opisyal ya impaskel, impakabat publiko, laut-laut social media at jalakumon at sararatay dyaryo ya ipaway iraratan, ipublish iraratan at 3 consecutive weeks ya publications at saray local ira ya newspaper pero nang kaput labalat so paborito dan pangipapublishan ya Sunday Pans at kwanta no na idam kasi na publication si Regional Examiner at saya pero balbalag sumulta balbalag so multa aray angga po'y valid driver's license impound iraratay luluganan tan patawan na 3,000 pesos ya multa at unaan mikadwa tan mikatlon pansumlang upakarel driver under the influence of liquor walay multa met ya 3,000 pesos the first offense 5,000 the second offense tan jad the third offense kaibang butla so pan-impound na saratay luluganan aside da saratan niya multa walamat so bayar na saratay luganan mo ya impound mambayar ita na 200 pesos storage fee kada agaw aga kaiba ditan subilang na agaw na Sabado tan simba tan saray non-working holidays kanyan si kayura ya kabyangan na sararatay drivers na amin nya luluganan lautla da sararatay pampubliko na luluganan kailangan ya untumbuk kayo da saraya ya ganggan o dino ordinansa amalat dala kunon ipatuntun itan sige itertila suuntalan suporta at satan komendasyon at satan no aya kasi at talagan na implementa strictly so abitla iya ordinansa o dino loy tabaka aya si pagmaliwan tulabat siya at chamba ordinance no chamba anda ka naral ka dapat maging consistent siya Nathan paano mo singa ibagay sa kito at under the influence of liquor kasi mayamay mo't itan ay uula at sararatay okasyon nga bilang walay kasal limara at satan niya okasyon agmumot na pigilan niya
sikara at singa unsyat maminsan or mamidwa o sakay battle or dwaran battle na beer ya araya at uninum ira da satay okasyon ya limpyumot ira paano to numamani huraratan i-plug down mo. Di ba kailangan na satan tapiano na panagnakamon talagang sikato at under the influence of liquor aliwan sama labatlay bresto o dino amay panlinawa to paghinga to. Kailangan wala raramay paalagay mo, itagay mo may sakisalito no makaalagay straight or panakar mo napigaran kutdang no araraya at straight tan walay wisyo to kasi wala unta ni wala re akainom ya saragdan so mamaniho o dino amay pangkulante 1 or 2 bottles of beer or 1 shot na whiskey or brandy wala rad okasyon na tatoy gagimira they are still in control wala ni physical kindararaya may matinunira ya sarasarag dani kapiano nanunun tayo no talagang sikara at abok kami kwang kulang ula panakar mo na pigarang kutdang numantugingging o di no paalagay mo ya may itagay mo may sakisalito ni mo nanunun no nabalansi to nila man to o di no andila wala kabat nan husilito at satan kabat nan husilito nila cross ya amay asabat na checkpoint ya talagan ako naman ako lasing kanto di ba kaba mo man imbidyo na pulis hawakan ko si Mayor paratan ano umalaran sitwasyon talagan under the influence of liquor pero marakapya suportaan tayo ya tate gagimira pero natan sa itupot at ate gagimira at panon turara may kinay pulis tani wala rin mga itar na reaksyon kapan intro tilabat nila didiskusyon tinilabat at wala laray manchachat wala laray reaksyon da kwantoy babagato jay excessive penalty abusive enforcement. What about enforcers and policemen driving without license and expired license? Marami yan. Who will apprehend these people? Is there a random inspection being initiated? By whom? Okay. Random inspection being initiated by whom? Supakuno. Man inspect at satan. Supay man oral mat, man plug down at saray kabyangan na law enforcers. Kwanda, may mat. So, police, ya man drive, ang kapoy lisensya to, expired so license to, o kadalasan kwanda, at abuk mat iraratan. Police the police. So tupod da, tatay gagimira. Manawag kilay pulis, kasi katulay mampulis. Okay, another additional chamba ordinance. Abasala, katun mampayong larakwan. Sige, aratan niya reactions. Kumon, idol, tutukan dabot, aratay kulurum, yasikarani, masibay pamasahi. Jatayo na nang at ating gagimira no kasi at talagan na implementa daya na-enforce daya talagan earlen iraratay kulurum tapinayagan daratan pinayagan dararatan mampasada kasi tayo mutla eleksyon la mahirap lay walay na pasakitan natan nanang tayo na no kasi talagan strictly enforce iraraya ya klasin ordinansan pan-ural
na sararatay kulurum vehicle lautla at sararatay kulurum ira ya tricycle. Sa pangkalawan tayo, ibabagada ya libre so prangkisa. Libre so prangkisa. No libre so prangkisa, akin at dakdakil ni kulurum. Kabay dan ibaga, agasirin iraraya mana-apply. Early in the morning. Agara mga ala na saratay prangkisa da sirin. Early in the morning. Bayaglatan di ba? Si katutay kaiba sa may plataporma da ng sikaraso ng kampanya. Free tricycle franchise. Apalabas lay anong taon. At sararatan niya ibabagan free tricycle franchise. Akin, at dakulin siya iraratay kulurum ira ya tricycle. Early in the morning. Agaraya kasi mana-apply o angga pumutla. Naalad ang prangkisa no saraya at mana-apply. Early in the morning. Manutupot tilang bungat. Pero ulang unog sa may kwangko, gabay kuya. Gabay kuya, no talagan na implementa daya strictly at ating gagimira. No talagan na enforce daya. Mararakop, iraratay ordinansa, kabaluyan. How beautiful. Di ulit-ulitin ko lang mo ibabaga. How beautiful our laws are. Pero naangga po strict enforcement, useless iraratan. Antayo, balbalag sa koleksyon Balbalag sa koleksyon ada satan. Una abot, jadnalak ya impormasyon sa koleksyon. Una abot at almost 4 million pesos. Una abot at almost 4 million pesos at loob na anamiran bulan. Within 6 months, 4 million pesos latan. Ay paano to no sakita unlay? Unabot at 8 million or 5 or 6? Sige, jati labatla. Kin at sa conservative ya 4 million. Pigara so sharing adasatan at sarayay incentives kabaluyan. Say nalak ya info 40% unla at Philippine National Police, 40% incentive na puso, 20% na tilak at treasury. Atan kwanda is all accounted for. Inaudit mat itan, auditon damot itan at ati gagimira. Kanyan apagmulag, apagan. 40%, jad PMP, puso, tan 20% na tilak at treasury. Wala kunutan at ordinansa. Parihas, so PNP tan puso at ati gagimira ya 40%. Okay. Granting for example tayo saya for the sake of kinsaya ya 4 million no talagan 4 million pigara so 40% na 4 million di ba 1.6 itan 1.6 at ate gagimira di ba kung tulamay kwinta tayo diay na piano mas marakap 40% of 4 million. Okay. I-search ko magano. Okay. Convert percentage to decimal.
40% of 4 million is 1.6 million. Balag mo't manaya para ada pulis, para mo't ada puso, wala mo't sunatilak. So, no, 1.6 plus 1.6, 3,200,000. Dwaratan ya unit, pusutan PNP. So, amay 80 to make it 4 million, unlala treasury. Pero atan kwandalanti audited mo't itan, and all is accounted for. Okay, marakap. Makapalusa kayo na income. Makapalusa tayo na kwarta. Sararatan niya strict enforcement na saratay ordinansa. So, unipiktibutan ko no, ipiktibutan 15 days after na satay publication. Iga po dala. Pan-ural satan at atiga gimira. Another reaction, sekwanda, dapat ang gapo so padrino satan ya ordinansa. Haratan, politics of patronage. Ya unong sa may babagak, aga dapat laya politikaan. Amay kwantayulante, the law may be harsh, but it is the law. Natan, jad pan-implementa na sama enforcers, ditan mo na nang atate gagimira, no panon to, ya na-humanize so abitlan lay. Agko'y babaga, agkututulpon, ya we must have to bend the law, but let us humanize the law. Compassion. Compassion na tatay gagimira. Lautano, kapawa-pawa ito kabwasan. Panigo, sigato'y plinagdown. Inerol, agi, ang gapuninal mo to, narala, mamultan tampol. Itan tayo na nang at panamaglay na implementation, their compassion. Ako ibabagay, let us bend the law. Ako tam patutulpo. Pero sa ibabagak, yung pag-implementa mo, kailangan mayroong ka ring compassion. Nananang mumot ang titsura to, di ba? Nananang mumot ang sitwasyon. 31 minutos kasumpalan na alas 7 kabwasan. Early in the morning. Wadyan ipakabat malalapot saray manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Magandang umaga mga kapaborito. 7:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital, di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon, sa tulong ng 12 accredited residency training
training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8. Punto 1. Punto 8-8 na mag-8-8. Punto 8-8 pa. Early in the morning. 38 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan tuloy sa programan Early in the Morning. Hey, wala rin reaksyon sa lalamat.
Saray Puso, balang, nakartuwa Joy. Saray Puso member, ya angga po or expired so driver's license to, tan angga po rehistro na motorcycle, exempted ira kasi, saraya usatan niya ordinansa, katulama lang ti reaction mat na niman, ya tinupot dad si katayo, dakdakil, wala rin kabat na kasi, ya wala ray law enforcers, ya angga po so driver's license to, angga po mo't atate gagimira so rehistro na motor to, no maminsan nabibidyo, nalilitrato, iraratan niya no aka motorcycle at angga po'y helmet to. You see, araya, dakdakal iraratan niya violations, pero natan siguro tatalagan i-implement da o i-impose da strictly yan ordinansa after 15 days at valid latan kandaya ordinance, siguro araya man kinmutlara, sitmutlara example, leadership by example, walk the talk yatatawagan tayo. At piano agmut ira nabukulan iraratan, agdamot itupak at sikara, di ba? Engineer Rodolfo Dion. Good morning. Okay, walay forward that siya jay ya in post at ate gagimira at social media. Yawadya so litrato yan Attorney Joey Nito Tamayo, Kapitan Noel Bumanlag, tan walay sakay piniglidan BE. To ya katupi siya. O akatapis, akatupis siya kasi. Ay, good morning pala. Good morning Malaya kinan Boss Roland Chua. Si Boss Mario Lim. Aka-monitor at saya na programa tayo. Sa ikwanto dya, yatate gagimira. Laking pasasalamat ni Super Kapitan Noel Balulong Bumanlag sa sangguniang panglungsod Dagupan sa pamumuno ni Vice Mayor Vicky na isabatas na ang panukala ni Mayor Belen na ipinagbabawal na sa lahat ng barangays ang pagmamaniho ng lasyeng o menor de edad na walang driver's license o driver's student permit na walang kasamang nagtuturo. Tandaan, ma-impound sa barangay ang sasakyan ng naturang menor de edad. Ang magulang na may-ari ng motor sasakyan ang maaring magdundon, redeem o kukuha mula sa barangay impoundment area. Paalala ni Kapitan Noel Balulong Bumanlag. Kung maalala nung mga nakaraan, dumami ang aksidente sa motor dahil sa lasing o walang lisensya na mga nadidisgrasya at nadidbol. Ginamit din ang mga sindikato, ginagamit din ng mga sindikato ang ilang menor de edad sa pagdadala courier ng kontrabando ulat ng Dagupan City Police Station. So marakop may ipapalapag to, may caption na satan, pero wala nang tupo dyan. Anong koneksyon ng picture sa babae, sutil mo't iraharayay, sutil at ate gagimira rayay makakakinmot social media. Jad karakil mo't kasi, jad karakil na sararatay picture, ayaw mo sa impose da. Kanyan sa ito po da dyan, anong koneksyon daw nung babae? Nasaan na yung
mga no, taana pong ko may caption to di man ya impurward sikat tayo. Kanyan although marakap may ipapakaba to dyan, kung to dyan balatay, pwede mong malaman kung ano ang kinalaman ng picture na may kasamang babae. Medyo apaksot la. At ate gagimira, may tutuputan tumot, may non-react. At sata niya abitla, ya impose da social media. Nilira, sata niya ordinansa. Pasensya kila. Siguro, nga pala lang mo dan picture. Kasi karenan iba sa kaya okasyon. Nayarin na Muse basketball tournament o Rina na barangay o anto kamalatan. Ni pila makin. Jad amin na tuputan anto kumun may ordinansa sa tinupod da antoy connection to may BI pila dadlit trato yagi malikot ang imahinasyon. Malikot ang imahinasyon. Good morning. At kinang kagawad Mike Labsan ditan anunang Sampabyan. Salamat sa may Intermon Pawan. Aliwang pato. Tasaksakay. Nudwara pato. Gitar na Pawan. Good morning, Matt. At kinan amigo Erenyo Velasquez. Wilma Cabico Velasquez tan si Jack Velasquez. Jack. May operation na bukol mo. Sarag mo ipawil kinan na Dr. Quezon ditan Quezon Clinic or lakadya ta walay tambal tutan antibiotic. Good morning Matt at kinan John Ray Bautista. Salamat suportad saray medisina. Panangarumat na R1MC programa tayo dya. Programa tayo. Kapaborito ko, mahal ko. Kapaborito ko, mahal ko. Wala ray librin tambal. Ya iter, saratay maintenansyo. Parat sararatay high blood, aratay diabetic. Wala ray tambal dya istasyon. Ya iter, kapaborito. Ya dumarengal na sayan na istasyon DWGE 88.1 programan Kapaborito Mahal Ko. Kanyan laki labat ladya at third floor Jomel Building. Chad A.B. Fernandez East. Wala ramat iray naikdanla na saratay wheelchair. Walamat sunaikdan na saray baston. Walker saklay dan aron niray parad senior citizen lautlano aga makaakar. Dakdakal mo't iraramay na kikirawan tayo sponsor aya at maaro lawas. Walamat iray reading glasses. Eyeglasses. Panangaro mo't itan na Doktora Mila De Vera Carino. Na De Vera Carino Optical itan at A.B. Fernandez Avenue. Para sa raramay makapoy la su mata, pakabasa da at saragyo su kerumut dyan na sararatay reading glasses. Nakabit mo la, Sir Manager. Okay, public service tayo at saya na programan early in the morning. Ipapakabat, makapaermo niya tuloy. Ipapakabat at saray kakaaro, kabalos-balusay linawa. Nang nangruna apo, nagijay dadta iliti bulinaw. Manang Nirlin Miran at pimusay di agsapa lang apo, parbangon.
Si kato sunandid bilay. Damutan, no? Katungtung kulabat karuman. Lega niya ako kumisang kumay apok. Itutulak ko sa may trolley to. Mantutungtung kami. Manang nerlin. Yakin. So, katungtung kulabat. At oras na mga 4 o'clock nangarem. Kaimbosan to, kabatang kulabat lan inatila. Nako. Talaga nagtayo bumbun sa bilayaw, Condolence at pamilya Meran. Good morning, kinan Virginia Soria Muñoz ditan Malabago Calasiao. Actually, yung ordinansa na yan, yung hindi paggagamit ng helmet, yung walang driver's license, walang rehistro yung kanilang mga sasakyan. National law po yan, national law. Kaya, no, agda i-implement dito na sampab yan, agda i-implement arumabalay, kaatan, lack of kinitan, enforcement. Pero may kuwang-kulante, Judge Ciudad Dagupan at i-enforce dalatan kanyan ipapakabat mi kasiksikanan nyo lautla sikiran ateng at jad barangay atwa amay-amay iraratay ugugaw ya man momotor amay araya agnira ang gano man hihilmit jad barangay Dakitan, at barangay, garaman hi-helmet, angga po driver's license, numambilang, angga po student permit, wala student permit, nakaukulan, walay kaibam, ya professional driver, ya mangi wawanwan sika. Ang gano antamla sa mamaniho, ang gano antam sa mamotor, kasi mainumay mo sa mamotor natan, laut lang si gamit mo, scooter, amay-amay, raramay aka e-bike. Paano tunatan iramay aka e-bike manaya ay? Amay e-bike, aganitan aka rehistro. Akin aganayarin uruluntan tan impound. Sige pa sirin, exempted kasi tay e-bike. Tadakdakal iraratay nanunungnung ko, mamamaniho na atay e-bike. Electronic vehicle. O bicycle, ang tukamalagtan, so tawag tayo sa saratan. Wala tayo lisensya datan. Numambilang early mo, i-plug down mo, ang kapoy lisensya to, na-impaw mo kasi may e-bike. Agmuta na karehistro agnita na karehistro, takaw disgrasya but itan. Takaw disgrasya tan. Ya wala da highway. Aton si Stephen Ibaristo, no si katoy mamamaniud sa atan, businan to kay Maxel, nagka umpirag. Malas mo lang, no partikin to ka. Sabi ni Ate Cha, dyan sa Sampabian, Palapad, bihira na talaga ang matinong pamamalakad, kawawa o kapwa mga kababayan, choose wisely, sabi niya. Okay? Si Fernando Espinosa, Robert Aguado, Rodolfo Fernandez, Jojo Bauzon, Aray Tropa 35, Lina Gatchalian, Marilu Tinte, Celia Giralde Baruzo, Milani Sericon, Tansi Elisa Ereer, si Maring Isang, Manong Ben Joby, Ben Hobillanos, Buds Vidal, Madam Dena Pereira, good morning. Si Fernando Espinosa, si amigo Rene Velasquez, Napulyon nating lahat, Napulyon ko, Maxi Soles, June Agas, si Yung Regidor na Intramuros City of Dagupan,
Engineer Adonis Ortiz ditan at Saskatchewan, Canada. Kumusta ka la, Engineer Bishop? Siyempre, ramay pamilya tayo ditan at Canada. Si Angelica, Ryan, Frangel, Hazel, ang sara may apo tayo ditan. Lynn Coronel, Bogs Vidal, si Paul tan si Jackie ditan ada komida bunuan. Sa ikwanan Lorenzo Palma, kaskasyan met si Tata Angeles ada saya aglama ka inom ta siyempre no labi kada unsempet unsamarni ditan ada sara may klabo darillano uninom o natan tapiano mas dakdakel so naerilyo mantambay kayo at sararatay bar at Arellano ay dakil suulad ta niya kamotor dakil suulad ta niya kamotor. Noong pawailara, siyempre, dis oras sa dlabe o palbangon lang, pawailara, imposible nagkakainom tan. Tumbok yung tampol, i-plug down nyo, naharulatan, sigurado. Alcoholic breath. Wala tayo singa kintuman, breath analyzer ditan. Kailangan balon-balon nyo lang tan so breath analyzer. Laut lano si Gat Remo, no si Gat Remo so namaniho, aganayarin na sirutan, uninom. Ano ang kapoy breath analyzer yo? Lips to lip yo Joke Orly. Orly in the morning. Paulo Oson ditan ad Labrador. Say kwanto akin yatwa at ang gapom ni regulation at saray e-bike tay e-trike ta mayama ire pasaway wala nira at pagloy agdaantay umpirag si katutalan ti subalbalag ya problema tayo araya tricycle along the highway di ba bawal tan ibabagaram bawal ya ganayarin umbultang ganayarin na kinirarata tricycles along the highway tamay-amay na didisgrasya na i-involve ya puro kabyangan na sarate motorcycle and tricycles. Ang damot na urol, damot i-enforce. Kasi nisisitin talaga mo't itan ya bihikulo. Pero si problema lang te, paano to no aside swipe mo tanay? Paano to na aside swipe mo? Ang kapoy lisensya to may driver, ang kapoy rehistro to may e-bike. Paano to? Kasalanan mo ninsin siya. Ya akadapigas at saratan, ya bitlaran luluganan. Whether you like it or don't, kasalanan mo. Kanyan ABS labatla, sugawaan tayo, numamamaniho tayo, ABS. Always be safety. Always be safe. Tala. Noel Mejia ditan da bunuan amay kunumat iraratay tribike tan padjak ya wala rag karkarsada ay makapatak-takot ditan laula going to bunuan binlok angga po ang gano reflectorized daratan angga po ang gano silaw dararatan no aliwakan ken atin tibot sa raratan na side swipe mura na disgrasya. So dapat
Kailangan talagang strict enforcement. Susuportan tayo ya. Susuportan tayo ya ordinansa da. O ila kumonya aya at naipatupad datan. Talaranan nyo lang sa programan lik na ay baloy ng RJ Jimenez. Kantabay ko ang technical side si Engineer Nixon Dakal. Kan si John Clyde o Jai Franz Kayabyab. Say amigo yo, your one and only in the morning. Makinis ang ulo, malinis ang isyo, hindi malisyoso. Diyos tagngina apo. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na